Kakak. Oh, kan. Sekarang. Naon bisa. Oh, ya baik jelas tuh. Kada pula. Oh, ya, dia basta. Ya, Maayo tuh nih. Kani,
À tới chả ta cứ ta nói là chứ tôi sẽ quả tiền không sai nè tôi cái sản từ trên đó nó không mà ba Sai rồi trên nhà, nhưng mà sao xin như vậy cái là chả miếng to lo sọ, có vấn đề bây giờ xin đi mi bắt nó canta bây giờ cái gì tụi ta có phải tụi ta sao cái nó quá cái nhiều nó thôi, sao quá nhiều, có mấy nhiều việc là nhà miếng to chán đó là nhà, mas cá chim ta để patrão se mar con nó có mặn có sao xin ra xin xin, nhưng mà cái chán này như vậy như thế, cái chán này xin hàm gì vậy, cái chán này xin plan cái chán này xin cái gì lo sẵn mà vậy. Tachagar a vida, tachagar a graça, tachagar que cuide, tachagar até quando é chaga até cá embaixo. nè ta bắt cái tôi là mình cái con có bả E ba, nó tôi nó ta cái đó ba cha mình đó cái sao này, mà nếu như ta ta vera, vậy thì giờ nó nó cũng tự cả tôi nó cũng ta tôi nó có biết nó có biết sao nhỉ, avara shi sai nó shi gì cái và shi ta, xin sát nó graça, sát nó benção. Washington State ta nó cũng nó can gia can đó số nó sẽ làm mình nó cái sẽ như vậy so vì thế sẽ dùng cái như cái nó rồi cái nó quy tắc nó có biết ra nó có biết là ta cái sản patron cái số cái cái nó cái ta này cũng tôi nó ta hava sẽ ta thế ta ta biết chứ sản nó cái biết chứ mía quá à cũng mình vẫn bao giờ sản nó có tí sản chắc là nó sản cái gì đó chỉ chính là tụi mình mà nó cái nó vậy là nó có mà có sao sinh ra sinh nhiên cái cái lo từng giai miếng nó dàn đó sao quan mà mình nó dàn cái nó có sinh nó dàn đó sao quan ba nó cái mà đi vấn đề có nhận ba vấn đề ta cái tôi này nó cái nó sao nó có ba cái gì vậy là cái ta cái này thì bây giờ trong cái sao bây giờ tôi ăn mình là cái đó rồi ba con cái tôi nó cái bao lâu cái sao làm cái gì bây giờ nó sống nó làm gì cái đó còn chả mấy anh ta chả mấy chả lo chỉ sa qua sai nhiều và chỉ có nó ra nhiều nó cả chỉ qua sai nhiều và chả mấy bạn đó có nhiều chả gì mấy bạn đó có mấy rồi chả gì mấy đó chả mấy đó mấy đó chả chả sao ta nó nè chỉ nó có sao sinh mấy bên cái chế độ gracias mi veia chica gracias que bendición io tonda viva no he no caché so wa shi que se wa shi que wa ko io ti ko no ya de familia wa ko shun no ka no kwa no wa no so si mir ga shin shi e que era wa sa shin yo wa sa ko ton ka tu so mir ga shin io ra shin ta shin ne sta ya lo shi shi ne ya no sé y vio ni ora ya lo que ella te manda lo que ti ora vas con mi eso mira no como no sabe gente mi guardas con ella tata merdom no sanchata nya so ba nya kishana shito shenya itita terania anya lo so ganan chi ko dona min dona ki dona na ko ba ka che so ba ba chi ora va che mi tira dai kusheshi tara Ashanzi karan con banda la ya con tora libre kat kente kat yes no sanchata yo ni to hodi micha ja chi ni shi ya san to ba ya na che aha ja chi yo gan inga chi kaya ra nya ka ta ne ka che so chi nya shi no ya te ko asna ko chi ne ko to ba ya han aha ko to ba ya ra nya shi enta ya ta ga nya na ko na vi ma sha kwa Come stai?
quisiera que vaya. Ay, dame la bendición, patrón San Marco. Con gracias, Mio comani ko sa shi sanu shi ko sta. Shaka ka se mo shaka ka sanu wa shi comani ko sa shi ra shi bendición wa shi na shi ta wa shi na shi ku wa shi na shi mio. Wa shi na shatu na gracia shatu na bendición wa shi na shatu na tienda na carro. Mio tashun da se tashun da sanu. Mio mani sa shi ra shi bendición que ka sa ko ki lo ni ka kun ja que ka da so comani ko sa patrón San Marco. Que cada que saca que escucha gracias, que escucha bendición. Dame la bendición, Padre, Espíritu Santo, mi Jesús. Tanca. Si Jesús corre que no cuacami que cuya, no que Jesús no que no cuacami que cuya, no que debe chiva saca. Sí, cuál está yendo eso sabe que. Guau, yo estoy. Apa ayo boleh. Champagne. Champagne.
están mis paisanos de Villa San Marco de la Flor, compadre. Dame mi sacuayo. San Marco de la Flor, compadre, échale mis amigos. Si a mí no se
Vale, pues compadres, recuerden, estamos dando inicio, varía saludando a todos los primos, varía saludando a mi gente de San Marcos de la Flor. Por supuesto, compadre.
verás anda mío cacho. Échale el compa arriba. Vamos avanzando, compadre, con más amigos, mis amigos, sobre todo eso, compadre. Y nos vamos avanzando con la música de chilena, para que avancen a bailar, para que disfruten la fiesta, compadre. Para que nos vamos bailando con la música de chilena, para que avancen mis paisanos a bailar. Por supuesto, compadre, y nos vamos, mis amigos, con la música del viejo abandonado. Para que pasen a zapatearle todos los días, sería ahí de la familia Martínez, ahí de la familia Ramírez, ahí de la familia Díaz, por supuesto, compadre. Ahí saludamos ahí el comandante y sus compañeros por allá, por supuesto. Y nos vamos a ir haciendo las temas con la música de banda, compadre. Y nos vamos y esto dice. ¿Y dónde está esa marca del amor? Llegando sabateando al chito. Y así se van mis paisanos jugadores. Y que se escuchen las ondas. ¿Y dónde están mis paisanos, compadre? Y ese es el volteado. Para mi compa Juan Martínez, hasta allá en los Estados Unidos. Y así se baila, compadre. Y arriba mesa Martín Peras. Échale, compa Chivo. Ahí pensamos en la familia Martínez. Y ese es el son, compadre.
cao sinh tuk tuk cao sinh cao sinh telepono yura kukone kiyo yura kukone kiyo pasanya kwaku ¿Sabes a marca de la flor, compadre? Y así se goza mi gente esa marca de flor. Y hasta las cuartas horas, compadre. Martin Martínez hasta allá en los Estados Unidos.
más adelante, compadre, con más semitas ahí para que avancen a bailar. Y nos vamos, compadre, con la música de chilena, para que avancen a bailar el compa Javier. Y para la familia Martínez, nos vamos, compadre, y nos vamos con la música de chilena. Y esto dice. Nos vamos, mi gente, con más semitas, compadre. Ahí para que van a bailar. Para todos mis paisanos alrededores. Y nos vamos avanzando con la música mixteca para todos ustedes. Para que van a bailar, por supuesto, compadre. Por supuesto, mis amigos. Por supuesto, compadre.
Y les vamos a la música de los amigos sería el grupo Barrio Alto. Para que avancen a bailar. Para que avancen a zapatearle en esta noche. Porque recuerden que el tiempo sigue avanzando, mis paisanos heredores. Y nos vamos, compadre. Y esto dice... con barrigo. Oye, oye.
Compadre, cománganse amigos, mis amigos, ahí quedó la música mixteca para que van a celebrar. Ahora pues. Y nos vamos con la música de Mateo Reyes, ahí para que van a celebrar para todos mis amigos bailadores. Y nos vamos, compadre. Y esto dice. Nos vamos bailando, compadre, con más amigas, mis amigos. Marihuana, Marihuana, San Romero, María, por supuesto. Ahí los amigos, que recuerden que estamos invitándonos. Porque recuerden que el tiempo sigue avanzando, mis amigos.
Y esa es la música para que la bailes. Y de San Marco. Y esa es San Martín Peras. Dice usted. Ándale, compa Javier. Está pateando, compadre. Para mi compa Destino. Y échale, compadre. ¡Ay, ay, ay! Y así se gozan mis paisanos heredores. Ándale, compadre. Y se escuchan los vientos de cocodrilo. A las guaraches de Michelin.